India subcontinent moran chuan rampani omin chung rampani cheng te hi atamzok chu Muslim an nia khotlang lama Pakistan omin khochak lama Bangladesh oma heng rampani baka India rama cheng Muslim ta chuan dynasty in trom pakhat an nia chu Mughal dynasty ni kan soitan tak tak main khongain like le share le comment khamin lo ngai poimo sak le ram don ania kumzabi pariat na dei to khan Umayyad Caliphate da chuan sin tuna Pakistan kan ti chu hnein athu hnuaya da amero chu India ramatang chuan Pakistan chu a hlat thamme ma wangin Caliphate da chuan duangin ro arel hleit heno ni kumzabi som pakhat na Mahmud of Ghazni chuan India ram runin kum sangkhat le som thuma Lahore alak nuwa phei chuan Turkic regime chu India rama omngat turina da Caliphate alal ram atluk chiat nuwa India marlam chu dynasty rang in enkolin chung ho chu Delhi Sultanate in an soi thrin ani ma se tu man re tak rawan rel man lawa chung dynasty zinga om nung ber chu Lodi dynasty ni amero chu kum sang kha zanga som ni le paruka Timurid Lalfapa Zahir ad-Din Muhammad Babar chuan Central Asia chantur le hlotur nei to lo wang le du than tur dang anei to lo wangin India haruna ril ruk ta Babar hi Timur thla chuan ngana le Genghis Khan thla chuan som le pathum na ni turin February ni sompali sangkazali somre le pathum khan Andijan Fargana phai ruam tuna Uzbekistan ni ta hian lo pianga Babar hi Umar Sheikh Mirza Fapa upaberania apa Umar Sheikh Mirza Boral nuwa Babar chu Fargana lala hlan kaya nia heti lai hian kum som pakhat mi chawala ni amero chu alai chin nang ten an ron ti buai chena wangin Fargana po chu a enkol hlei thei ta meu lo ni Uzbek aron len taka chuan Babar chu Kabula atlan chia khotlang lama Savits omin marlamala Uzbeks anom boksia chu wangin Babar chuan khochak lampan mai lo chu du thlan tur dang anei to lo ni khochak chu India ni kumsang khazanga somhile paruka chulai munaro rel tu Lodi dynasty nen panipata anin machona nena chang theidin huna ading lo anga alan line vanai thlak dawin nena achang lo maya chumi nu kumli chung in India marlam ram zongjong deu tho nein tual chung Hindu le Muslim ro rel tu engmasa da machona Babar dynasty mu suat har hi Mughal dynasty tia hriatlar aloni ta in Mughal ti hi Persian tongania Om zia chu Mongol tinani Mughal dynasty le Timur te hian in zomna thuk tak an nei awangin an mani chuan Gurkhani dynasty an in tia Gurkhan ti hi Timur nam hming ne in om zia chu Lalmak pa tinai mo Genghis Khan mak pa tinani in Timur ho chuan in an chapau pui thei hleni Babar hi kumsang azanga le som thuma borala athi hian kumsom li le pasari lekhalani Babar hian kumnga lek rawarel mana asoidana chuan Babar fapa arawlo tutur nibok Nasir ad-Din Humayun chu adam lo vak maya Babar chuan pathian in rem siam na nei puin afapa ati dam sakani chuan anunna ahlanang tina intiam antuini Babar nanun na thap mewa in rem siam na anai hi atifu vak lo ti anu loka aron lang chuaka Humayun chu rawrel tu nitlak ani lo mai baka wen le opiama khoina sa maya heya chaklo na hian in tual chung rawrel tu den na sataka chok phurin an zuam pha hleni kumsang zanga somthum le pakua Afghan lal Sher Khan Surya chuan Humayun chu alal na tangina pai thla Humayun chu in le lo nei lovin kumtam tak chung sin tuna Pakistan kan tia hian afak rolai vel mai me ne anua Sher Shah Surya tia hriat lo ni ta chu kumsang zanga somli le panga in dauna athi nuwa alal ram chu Chen Rang alonita Sher Shah Surya athiti an hriatin Humayun chuan Savits ho tanpuina dilin chulal ram Chen Rana omchu runin nena achangta kumsanga zanga somale panga ain her chu meu chuan Delhi le Lahore chu athuna ina hnuaya aum le thoni January somni le pali sanga zanga somale paruka vandoi thlau takin tongtrai tura athing thi chu in rapial palin leilona alum chiam maya chuat chara tak atuk khum soin ache sula tanga ni thum nia ahliam chu tuar lovin athi puita ni Humayun ruang chu atira Purana guila da photania mase anua arwang chu Akbar al lukhum an khum tir ramun
Punjaba kalanor khuwa son lenia panipat indona Akbaran hemua ahne nuin Humayun ruang su Delhi lak lenin Humayun Storm phum ani letani Humayun Storm hi Mughal architecture thlan masaberani Humayun aboral nuwa afapa Jalal ad-Din Muhammad Akbara kumsom pathum leka upa chuan Mughal emperor lal thuhleng ro chuna mase rorel tu turatan chuan alano pandeu leka wangin aayoin Bairam Khana lal thachang dol tu chuan kumnga chung Akbara chu arawrel puini kumsanga zanga somruk le pakhat aron ni chuan Akbara po amo phurna la turina puitling ve to hlea alram chu zo bel selin Gujarat Bihar le Bengal huam chung huneng mosat ala a amero chu heti hunla hian Mughal sta chuan buaina tlem an to kani kan hria theu angin hi India ram chu Hindu sa khuwa vuan tu te omtam na ni in Mughal dynasty ron tin tu te la hi ramdang mi an nei pialama Muslim an nei a an sa khuang vuan tu da chu India ram chuan za panga po an tling thathum lawa chu wangin an ro rel na konga har sanna an to phana sa hleni Akbar rel hun chung hian Mughal emperor chu alet thumin alen belwaka alet eng mozatin an hausak belpha Mughal alzinga Akbar hi India ram cheng teril rutne masaber tunin alaka po an rinom hleni Sanskrit thule hlate ale tir baka India Meet Festival ate atel ver thina lalram ngel ngat nei tur chuan mipuitenen in lungruala in potlana poimoti a hrachi nge me mani alal hun chung hian alal rama chuan namtin sitin lungrual takin an leng za thina ni babara le Humayun ate kha suni Islam zui tu thani in Akbara po chu tiang tho chunia Akbara chuan Islam le sa khodang zui tu ta chu in ngai le in potlang taka anom za theinan theitop chuin ma ala thina in hong takin an ngai dan an soitlan theinan ibadat khana sa kho sang sang shroi tu te kau khom thina ni hei baka hian Akbara chuan goa Portuguese opna hnuaya om jisuit ta chu a kau bokani ani taka chuan Portuguese te hi India rama hian Mughals te a hin kumsum thum chuangin an lo masa to chokani tichuan Akbara chuan sa kho sang sang terin dan chu mun khata chung khomin aminga din e ilahi divine religion anti chu kumsang zanga somre le pahnia muchuaka din e ilahi hi Muslim Hindu le Zoroastrian sa kho rin dan be chana siam nin Christian Jainism le Buddhism atang point claim alane he sa kho tharai chuan rorel tu ta chu pathian ang dewa da an nia herin dan he pathian bak pathian dang om lo ti ring tu Muslim te tan chuan thil thar hlakania Akbara chuan tuktin nibe thinin Hindu nen in lungrual taka anom tlan theinan jizya chia ti topin Hindu temple sakna sum tam taka seng thina amile saten Hindu sa khuwa an thriat chian le zual theinan Mahabharata chu Persian chungin alet ling he ni heti hun lai hian anin tawdelin thil then khachi ramdanga tangin an solu thina chungan thil chok lu then khachu thirte indona manbik sakortele ai eng ilo fashan the nia chuti rualin thillu tak tak entinan marchate saffronte chinite tringtele puan thante ramdanga athon chuak ve thungani subcontinent chu then than ni in dal rang rang opna hnuaya omma se mi puita chonin sia an join hem thei emema subcontinent ti hian big takin India Pakistan le Bangladesh soinan an mang thina ni chia an choi hnem na chan chu ramdang atangin ramdanga an luin chia an choi ngai zel wangani zin mi te tana bikin a hlo le zuala a chan chu in suam le in rok an chin em wangani mase Mughals anon lan hnuwa chung song song chu ti danglam vekania Shershah Surya rorel hun chung relo te a khan Shershah Surya chuan India maram zong zong chu pum khata siamin India khothlang topa cheng tele India khochak topa cheng te po anin sum don ton theinan mana sa takinala India rama poisa thir manani theinana ko mutu po hi Shershah Surya hi ni hei baka hian Grand Trunk Road tunhua GT Road lo ni ta Asia kongpui mo zinga chun upaber le thui ber hi asiam bokani hengkonga hian al ram zau tak thlunzom vekin Afghanistan ram ri tangin Bengal thlenga akong thuizong hi kilometer sang hil asaliang vela chuthani Mughal sechon bureaucracy system mansabdari system anti chuan siama anua Akbaran he system hi ati changtlun belani
mansap dar te chu sarkar official te niin an mo phur ra chu an nal sipai te pe kan nia mansap dar po hi chi hrang hrang omin an ni na chel asan zo paule sipayan pek ngai zat po atamani akbara hun lai kha chuan sipai soma tangin sipai sanga thleng an pek angai thina ni an emperor nena an leiba an rul theinan mansap dar te chu jagi ran pe a chumi om zia chu danang thlapin ram then khata chia khon phalna an pe tina nei chu alaka rinom taka anom theinan emperor chuan heng mansap dar te hi ama ngein ruat thinin mun khata anin so nge lo nan le anin ti thulu tuk lo nan akha tokin an omna an son kol sak thina ni e systema hian sa khodang po lingvekin anina taka chuan mansap dar din hun sang tak tak ta chel tu then khat chu mughal le rajput lal fa pa te an nia mansap dar te chuan in zamindar te an dor le chhong thina ni zamindar chu huan nei tu lands owner te ni in thingtlang khuwa pakhata emo aya tam en kol tu te nia heng zamindar te hian an huan te chu lo nei tu te hna poisa choin an man ho tir thina ni chia khon chung changa achang chuan mansap dar te le zamindar te hi in muthiam lo ve fawin zamindar te chuan an du hun huna chia an khon thin chu an lo do dal ve thina ni heng thil zong zong hi akbaran athak danglama wangin india rama mughal emperor chu ain so nge thei phani mitam tak chuan akbar hi mughal emperor zinga chuan aro pui bera an ngaya akbar ti omzia hi miro pui ti na ne in mingni lovin ni na an pe kani so kani akbar chu october ni thum sangka zaruk le panga khan kothalo wangin adam lo vak maya hen na tang hen adam chuak le thalo ne ti chuan akbar chu october ni somni le pasari sangka zaruk le panga kothalo wangin aboral nge ngeya arong chu mausoleum a phum nin mausoleum chu sikandra agra oma akbara thi nuin afapa jahangiran lalna aron chang vele ni akbara fapa le aro lo tu tur ni bok Nuruddin Muhammad Jahangir hi August ni somthum le pakhat sanga zanga somruk le pakua pianga apa thia tanga ani sarena November ni thum sanga zaruk le panga lal thutlenga lua hian Jahangir hi kum somthum le parko upa ani tone lal thutleng alo nu hian Jahangir chuan alal ram zo tumin thei top chuin ma ala ma se helal ram hian athlen chin turang athleng to ani melani Jahangir hian Timur lal rama rorel tu ta chu ne ngai tumin than ala ma se a hlot ling talem lo ne Jahangir chuan Punjab atanga sa khotar lo piang siksa khuwa chu ti chiat tumin thei top chuin ma la sik guru po ati hlumtir helani Jahangir rorel hun laya thil chin chiat lak deuh pakhat chu kumsang kha zaruk le somparuk khan chim lama om amat nagar chu lak tumin tran akhwa Masa General pakhat huaisan deuh Malik Ambar chuan Mughal slaka guerrilla warfare tactic mangin Mughal hopo du angin an se hlei thelo ne Mughal dan chuan Malik Ambar chu mihnok sak takania Deccan resistant Deccan riots anti bok chu ti chuakin Mughal stan chuan chian na sa takania Deccan riots a hian Malik Ambar chuan Hindu le Muslim tam tak hui khomin chungzinga chuan Maratha General Saji Bhosale po telvene General Saji Bhosale hi nakina mipoimo tak alani donani Malik Ambar chu kumsang kha zaruk somni le paruka Bauralin akum le kumsang kha zaruk somni le paruka Jahangir po thi vele in Mughal Emperor chu Sahat ad-Din Muhammad Shah Jahan kota hlanania Shah Jahan chuan Deccan ne tumin tran nasatak akho velea mase ani po chu a hlot lingbik chuang lo ni kumsang kha zaruk somli le paruka Shah Jahan chuanin Timurid Emperor ne thei ain bei se wangin Transoxiana campaign ania Transoxiana chu Malay Central Asia soina nin heta hian rampanga Uzbekistan Tajikistan khothlang lam Kyrgyzstan khothlang lam le Turkmenistan mar thlang baka Kazakhstan chim lam a huamane amero chu heta po hian masona engma an nelawa Shah Jahan nei Taj Mahal satu khanin Anupui Baural ta Mumtaz Mahali hriat nana asakane Shah Jahan le Mumtaz Mahali te hi kumsom pakua in nei toin anfa som palena ashring tur chunau chunga kumsang kha zaruk le somthum le pakhat khana Baural thani Mumtazi a Baural nuwa Shah Jahan chuan afanu Jahan rai chu nupuya neya kumsang kha zaruk somnga le pasaria Shah Jahan chu thingamin khumbetina oma afa papali ta chon lal thuteng lua andu thawangin
afapate in kara chuan in ngir nghauna na sataka chuak thani Shah Jahan chu dam chuak le ma se afapate chuan lalna chan andu emawangin anpadam le po chu nok sakti in ashrin ama fapa ngai Muhyiddin Muhammad Aurangzeb chuan in civil wara a unau pate a hne nuin kumsanga zaruk somale pariata apa Shah Jahan chu alalna pai thlak sakin tanina khung tani Shah Jahan chu agra kumria chung tanina khung nein Taj Mahal chu muthai reng ma se voi khat ma atlo man lowa Shah Jahan hi architecture lama po sang tak nein Red Fort te Taj Mahal te Jamia Masjid baka mosque tam taka sa tin Shah Jahan hi Kohinoor lunglu nei tu kha ani bokani Aurangzeb hi November ni thum sang ka zaruk le som parita pianga ama hi sa khomi rum rut kan tiang chi khanin Akbar policy lo duan to tam tak athiat nge nge ni Alalram chunga Islam sa khuwa choi sangin Fatwa al-Alamgiriya aphu hialani Fatawa al-Alamgiriya chu Sarian in Quran le Hadith atanga lak khomania kan thiat hemdan tur chuan Sharia chu Muslim sa khodan bonin Muslim ten an nitina anti turilo fashion in zianani Aurangzeb hi kal sual kan ti zinga mi chu ani ve chiangalom achan chu remoi ngai thlak po akhap tela mase hei takhi chu akhap tluan tling thei bik lo ni Mikhir Khan tak ani rualin akota thu tura ero chutite chiamin akhir khiap bik le chunglawa an sa khovun chu engpo ni ro se an thiam nen atlin le apha kani chuan tension na engma anei ngai chunglo ni ama hi Muslim ru tak kan ti rualin akota hian Hindu tam takanoma hei achan ni beralang siu tun lai kan buai pui heme political fitness wang ni lawin athiam an lak lu thin wangani kan party mi le saimo kan sa khuwa ain ang ti lam kha anril ruwa om velo ni thiam chu thiam ani deuh top mai Aurangzeb dang lam ve deuh na chu Hindu temple an sak donin asoi sel ngai mi lawa mase Muslim ho tan mi nok sak anani theidon ti a hriata wangin an temple ti chedero apoi te mi lo thungani adang dai ve khop mai apu Akbar ang thawin nera changtu kan tiang chi henia ahun tamzo hi sipai thuam chaknan le fui phurna na mang thirani Aurangzeb chun alalram chu chimlama azau nanga mase alalram zong enkol chu atan thil boi thlak tak nein a hau tak zeka chu wangin Pandora box a hong ta hialani chu dikan te na nia Pandora box omzia chu thil chut chwal wanga boina le har sada top play thailo thleng te na ne ahun lai hian Mughal emperor chuanina an thlen san ber lai thlengin kumsanga zathum somnga le pakhata boralta Muhammad ibn Tughlaq thi nuwa phei chuan India rama mun poimo zong chunga thuneina anei vekane Shahaji Bhosale fapa Maratha pasal tha Chhatrapati Shivaji Bhosale chuan Maratha emperor dinin reilote chungin India chimlam ramung mosat ala thuaya alalram ti zo tum rengin ahman hlelavangin Aurangzeb chuan alalram chunga adu angin rau arel hlei theimeu lo ne ka ngai dana chuan Aurangzeb phianin indo ti top hun le tlom hun ni a hrelo nin ka hria zamindar le mansab dar te thu neina le thil ti theina anasat tual awangin shon an khirin an tor hlel om tual maya Akbar kha chuanin dan fel tak siamin alalram tan mirinom tam tak a cher chhuwa thainan mansab dar te kha amang tangkai thiama mase Aurangzeb ro chu tiang mi ani velo ne chu changala ni lo mansab dar te chuan engtik lai po in sipai thon an ngai renga wangin an na chuan khamin an ning tak zetani chuta chapa emperor chuan in dona ama chon renga wangin sum tam tak an seng thina chu wang chuan an sum po akiam chak hleni Aurangzeb chuan a hun top lam chu mi beina nemo ram alo lak to te mase alaka helte be let le ti chiat nan hunam hanga Aurangzeb chu kumsang ka zasari le pasaria aboral nu loka civil war chuak hianani hein dona are mahian afapa pahni le atupa pathumin annun na anchan mana Aurangzeb a thin huin afapa upaber Bahadur Shah kumsom rukle palimi chuan lal thutleng aron lua Bahadur Shah chuan indona nena achan thainan Hindu laka apain dan che sang alo siam te chu ati top vekani kan soibel le from du su Mughal emperor tan hian Hindu ta hi an boina lian ber an ni lawani Bahadur Shah chu kumsang ka zasari le sompania aboral velea Muhammad Shah rorel na lal thutleng achan ma kumsang ka zasari somni khan lal thutleng lua tu tur ni in suin tum ni indona athleng manani
kumsang ka zasari somthum le pakwa Apsaris Orwell tu Nadir Shah Perian min Delhi aron run ma zong khachuan thlamuang takin anral ram chuama Mughal stahian ne theilo anga ingain thlamuang takin an oma mase chakle thil ti theitok anga anin mule anin rian na chu ti siatin omdon ani Maratha station in India chimlam ram zong zong deu tho an lavek tonga Delhi lama anmit an len me kani Ahmad Shah Durrani Afghanistan Rawel tu masaberle Nadir Shah Zirlai ni bokchon Mughal ho chu alo vo ve chen boka Tumthum lai Delhi chu bein kumsang ka zasari somni le pariat kumsang ka zasari somnga le pasare le kumsang ka zasari somrokate abeine Marathas chuanin kumsang ka zasari somnga le pasaria Delhi chu nein Mughal statue Marathas ho chia khuwa anlo ni ta amero chuan lalram hi pon lama an zau meu lo ni atoi zong in soi taina Marathas te chuanin huneng moti chung chu rawan rel ve na nga mase an dei relo hleni Marathas lalram atluk chiat nuwa English company East India company tia kan fiat lar bok te chu ron langin Marathas te chu anon thlak ta he East India company hen andu an mu thaina turani don phochuan poisak eng man nei lo ni kumsang ka zasari somngale pasari tanga kumsang ka zare somngale pasari chungkhan an emperor chu omtho ma se aming chawina omtoni kumsang ka zare somngale pasara Indian mutuni sepoi mutuni le first war independent an tibok te chu British laka lungoi lovin helna an chok chuaka he boina chuak hi revolt of 1857 an soibok thina ni Karilu lo lang thu chu high school kan kalai vel khan hetiang hi kemani du lian tong ngein ngai thlak tur lom ta se chuti rolin social tu inom le thonga masila a traffic alom khovela ni miawa Mughal emperor nung ber Bahadur Shah panina chu tan ina khungnin chuta chuan a hrisel lo na wangin athita ne Mughal alfa padang ta chu an lutan saknin an ruang chu mi pui mu thei turin khuni darwaza anda khuni darwaza omzia chu thisen gate tinani India rama Mughal tahian kumzathum somthum le pakhat chung rorelin tun thlengin an sulnu mutur thanhem takaloma Mughal tahian India rama an namziarang Turko Persian nam anon keng lutani amero chu anom reideu nuwa tual chung namziarang chi frang nen lakopin chu an namziarang anga an mangtani Bahadur Shah panhina hunlain Urdu chu India rama soilarania mase mitam takin Hindi man an thanzo ka wangin India ram chonga Urdu chu man ani thalone chuti rolin India ram mun then khatai ro Urdu an mangthawa Pakistan in India rama Urdu mangan tamzo kani Mughal stekhan India rama an kut chuak moile nal tak tak thanem tak no chin abik takin anin sak moi tak tak tale an lem ziak nal tak tak te wangin hriat an hlo hleni Imperial City of Shah Jahan an ti mai Shah Jahan bat tuna Old Delhi ni tate Red Fort le Taj Mahal te hi Shah Jahan sul nu vek ne in tun thlengin plo tu an langa thei hleni India rama sul nu an nu chia langsar deuh pakhat chu Islam sa khuwa an thedar hi ni henglo po hi Mughal emperor soitur tam tak aloma mase tuna tan chuan kha zong khan ri phot mai ro se atul dana zerin an chanchin hi a hrang te te in kan la ti le don nia